Ang atong unang pagbasa, ang kaning basahon sa panultihon, proverb, daghan kay siya gipresentar nga mga nindot nga mga pagtulunan o mga kamatuuran. Nang litan, kaning moingon siya dinhi nga ang bahandi nga imong mabatunan pinaagi sa limbong dali rang mahanaw ug baghatod kini kanimo ngadto sa kamatayon. Karon daghan making limbungan karong panahon di ba? Manimbam gay nang uban niya magmisa sa duay siguro naghumili na. Kana bang limbungan ba? Niya kaning ato din project wa baka ko mang limbong ani. Wa ko mang limbong ani project ini ba daghan na ra ba kay ni donations. Una ato na siyang pamalandungan kay mawa ra dayon kuno na. Niya kana kunong sa to diring ang taong maalamon makat-on sa itudlo kaniya. So ang tinuod nga maalamon makat-on gyud aka na bang open to new learnings. Kaya usahay gyud kita labi nag-edad-edara na unya natay na sulti nila nga mga batan-on pa moingon din ada naniguwang nami ana kamo na lang hinoy mo tudlo ang mga bata pa ninyo. Kamo mga ginikanan, maminaw ba mong tudluan mo sa inyong mga anak? Maminaw o musupak? Congratulations, maalamon ka nga ginikanan kung maminaw ka sa itudlo sa imong anak. Akong pari, maminaw ko sa itudlo sa sakristan? Pangutan ang sakristan. Maminaw ko sa itudlo sa liminister. Pangutan na Brad Boy. Di ba mo ingong ginaasa ko na maminaw tawana. Mao na dili malamon. Kanang di ka maong maminaw di ay dili malamon. Lain pag yun nga medyo kuan kaning nindot-nindot hay man to diring kuan. Daghan man gud kayo ni mura naman untag maglibog. Ang ano to? Sige, kana na lang mao na lang tuntua. Gigamhan ang mga taong dautan sa ilang pagka mapahitason og garbo og kini sala. Nangana ang kana kunong dautan nga tao gigamhana sa ilang garbo niya mao na nga magsige na sila pataas. Karaban tao ba nga dili gid bitaw gusto nga siya malupigan nahanglang yung siya gid mo isakto naam na daghan ni ana bang doon na gid sila bay gitawag og labaw gid sila mo nagbisag unsay topic kamaog na silang mo sulti nagi ikasulti ba biyaan na sa mga tao nang kamo ganahan mo ng tao nga sige lagdaig siyang kaugalingon nya ikaw mo ipirming alkanse nigingon nimo kanibang niya ako kamao kay ko ana adi sayop mo nang imo ang saktuan na sulti sa kaglaing topic ako kamao sa ko ana ikaw madugay may kay hapakon ang baba ka ilom dia kakuan basad nimo imo na malang tanan. So kini ako lang ning gihisgutan kay mga pulong mga pagtulunan manggunis Ginoo kun atong sundon kining maong mga pagtulunan matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo kinsa man ang akong inahan ug akong mga igsuon kadtong maminaw ug magtuman sa pulong sa Dios. Maminaw ug magtuman. Ninduta gideklarar ni Kristo nga kadto di ay mga tao nga murag automatic iyang inahan sama ni Maria
Sama ni San Jose, automatic iyang amahan, ang iyang mga membro suod niya, na automatic nga iyang mga igsuon, dili day na siya maoy sukdanan or basihanan aron mahimo gitang tinuod nga igsuon sa Ginoo dito sa langit. Ang tinuod gid ang igsuon niya dito ilag yung panimalay sa langit, ang tanang tao nga maminaw og magtuman sa pulong sa Ginoo. Ang pangutana, kini bang Bible nga atong gibasa kani maura ba ni pulong sa Ginoo? Maura ni pulong sa Ginoo? Uy, tubag mo eh. Kana bang Bible ba? Maura ba na pulong sa Ginoo? Dili oy. Part lang na sa pulong sa Ginoo, mo na gitawag og sinulat nga pulong sa Ginoo. Kinam sa ubang mga tao karon nga ugwa masuwat sa Bible, dili pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo either gisuwat or isulti niya pinaagis Espiritu Santo sud sa imong kasing-kasing. Nasuwat ba sa Bible nga magtap-tap ka panahos COVID? Niya, pulong nas Ginoo nga magtap-tap mo karon, mag-social distancing. Sige, tubaga. Og dili pulong sa Ginoo, ay sunda. Nganong sunod man kaana? Mahimo kang kaaway sa Ginoo. Kay ang iya rang igsuon kadto ra mang maminaw og magtuman siyang sugo. Unya di ka maminaw, nya di ka magtuman, dili na sugo sa Ginoo, di na kanya igsuon. Sige ko na be, tistingi ko na pangutana. Wala ba nas Bible ka na magtap-tap niya, social distancing. Panangtanga na natanan. Araw mga matay tas COVID kitang tanan. Ang pulong sa Ginoo usara gyud sentro nga mao say sugo ni Kristo, gugma. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, dili gugma sa kaugalingon. Mao na ako ginang balik-balikon dinhi. Basta nagbuhat gani kag butang nga para sa imong kaugalingon, bisag nasuwat pa nas Bible, di na pulong sa Ginoo. Gilubag na siyawa. Basta padong nas imong kaugalingon ba, pero naaga ni kay gibuhat para sa kaayuhan sa uban og tungod sa imong gugma sa Ginoo, kana pulong nas Ginoo. Bisag wapan na masuwat sa Bible. Nanglitan, tap-tap ka karon. Unsa man na? Gugmas Ginoo tungod sa gasas kinabuhi. Na may virus, higugmao na tong kinabuhi nga hinatag sa Ginoo atong tap-tapan. Ngay nagtap-tap dire, tangtangon kay manigarilyo. Buangon ka diya. Nagtap-tap kay naay virus, sige suyop sigarilyo, tap-tap sa tayo, nagbirilyo sa tayo. Ana, niya human tap-tap na san. Mas grabe itong sigarilyo kaysa COVID. Ang kuyaw, tap-tap diri, yay guman, tangtangon, suyop siya po. Niya human taon na sad kay naay COVID. Ayaw, kaning pagtap-tap, nagtudlo na nato, higugmaa ang kinabuhi. Ang tanan nga harmful to life, likay. Inom, hubog yun, hubog, red horse, kulapo, inom yun, beer. Wa ka magpatay anas kinabuhi. Ana, siging tap-tap din hib, siging washing, siging ana, unya nagpa-abortion. Nagpa-abort. Unsa man ang imo? Nganong ga-abortion man ka? Siging social distancing, siging ana, nya siging inom og pills. Unsa man ang imo? Gamahal kas kinabuhi o nagdagmal kas kinabuhi? Social distancing, siging ana din magtuob pa, nya nagpalaygit. Ngano mo na? Wa nimo patyang kinabuhi. Amo na ha, paghigugma sa Dios. Nya paghigugma sa isig katao, nga ako ning tap-tapan aron dili mamiligro ang uban. Ana, tanawan na imong tupad. Kuyaw kay nagmatakda na nimo. Muna tap-tapi gyud. Ana. Pero doon na bayay mo takod diha.
nga mas grabe pas virus. Unsa man ang imong sala. So nagtudlo lang na nato nga di ko mopatakod sa uban sa akong virus nga COVID. Pero hunahuna asad nga naa kay sala nga mas isog pa ng virus sa COVID, ayaw sa ipatakod anang imong silingan. Nya kung magkusmod na imong naong, di ka na matakdan imong silingan sa kakusmod. Virus man sana. Sige, lingian na imong tupad. Bisag katap-tap ka, smiley siya. Kita mo na, smile ka. Oy, sa mata mo makikita ang aking damdamin. Layo, mata. Kita na imong mata eh. Labi na kiniglingi ni mo, maunay nangutang ni mo, sige lagsaad, wag yun bayad. Nya mo, smile ka. Di sa ba dapat yun? Takot na imong virus dito. Nilapos na sa imong kuhan. Anong niyang yun ani, kanang tap-tap-tap-tap. Maunay atong nahunaon nga kini ding atong pagbuhat ani gitudloan lang ta nga ampingan nato ang hinimos Ginoo. Ampingan. O kay ato mang ampingan, ampingin na lang siya sa kinatibukan. Iapil og amping pinaagis pagtuman sa sugo sa Ginoo. Love one another, love your enemies, forgive 77 times. Give without asking anything in return. Kani mga nindot kay ni siya. Ayaw na mo paningil anang nakahulam ninyo. Pagkaninduta ana, no? Papuyas inyong balay ang way balay, tagaig yuta ang way yuta kung naa kay yuta. Ayaw pagsigig pangural sa imong balay. Open your doors. Kay na ang Ginoo musud siya, wa lang nimo mahibaw eh. Di ba ningon man na ang mga proverbs sad? Basin baya kuno sa sige nimong pasulod og tao, imo na diayng gi-welcome ang angels of God. Mo na nahitabo ni Abraham sa sige niyang atiman sa mga strangers, ang duha na dito ka anghel ang iyang giatiman. Nya tungod sa kalipay sa mga anghel, giingnan siya ang imong asawa magmabdos sunod tuig. Ana. Nagmabdos si Sarah, edad 92 banting ito. Namabdos pa gyud. Yun na nga na. Tiguang na kay ka sa sige nimong atiman niya ingnon ka magmabdos ka. Anya si 80 na imong edad, malipay ka. Di malipay ba ka? Depende. Kaya ang Ginoo nangita man na sa imong kasing-kasing, basig nangandoy pa kang manganak. O di iya kang mabdoson. Nya naman sa mga byuda karon nga hapit na sad mo 80, ngandoy pa mang makasikan time. Basig pa dahil, naay manguyab ni mo. 80 sa nagsungkot sa wala, labing na kay mong duha. Yung kasos ang Ginoo, no? Grasya, gitungod ginis akong pag-welcome sa mga way balay. Wala na siya. Sige, manindog na ta.